Gardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponika Rahul Gandhi aphan ahok he alam hoisi ke pabon pon pusi Surat Court along case rejected kachuningri alo kedengpon Congress asong japo Rahul Gandhi aphan kedamtang arni defamation case ke pabon pon lapen kedamtang suri hinira crazer kep aningkan criminal case ke pabon pon aputhak penang o India angkang along hurchuponlu Laso aputhak alang liphan Surat Court along lamhoi piponsi hemkang sam ke bengpon je aphan bor iponlu Sitame alangli Rahul Gandhi abang aron ateng chedan ponsi Surat Court along abang labang so alam hoy ahok kalipusi lam hoy chen pontanglu Lasi Surat Court along penki birta ke tokbom aporahut anki Rahul Gandhi ke jogwan anatsi haipon bomlang News Desk Report Karbi Anglong News Lakhakroy ke thomlanghen constituency arlo kurna be arong along jangmi poni phai crazer cap arni ajo por phai sir cap apor malom men tomon ke thekang hudam ajok penang an hemrit kana hokpon Lason si jangmi poni phai crazer cap arni ajo apor malom phuloni lapen langhen constituency habar malom men tomon thepi ke wang ajok penang an arong ajo hemrit phalang no tekang ponlu Lason thak si lakhakroy ke thom langhen constituency ke parlo kurna be arong amekar Vidya Singh terang ahem along sitami kedo ahem hum thom sitami phalang no tekang pon pietlo Lasi alang li tumnon amat sitami kedo ke thak adim anta kedo ji adim abipon etlo Lasi Karbi Anglong Authority Mouse Council pen nang rabek nang jila pen local em atum sitami non kisung apor nang cherap dun vek thapusi Vidya Singh terang ahin pen pherang kya thingnu kachuning ri pedopon Fulani pen oroning tikathar Karbi Anglong News Cái máy long media long tôi apor silke balom tomon party nge bang jone ni lehem hum thom pli lo ting pen barum men pen ke tomon party nge bang phalang no lab lo asi tim gar bing long tom hata me doctor to ram hang hata me chunung ri lo pendak langhin em juli mohan banda khoti si mata langhin lo 13 nong langhin ye manda si chunong di do yes la so ahem towe pon lap nang nitum kisang thai doma ven non la beranda long si sang roi lo do beta hem alo somal ke chali kitab bohi tu ka we la kola chali kitab bohi ta himo elo pen sarang ti ku tu ka we kichu ka yun pe rin da pasi chamla lo to da ban da pen kam klem no ata klem bom lang là thảo nung mang chỉ tiếp tục thế là chỉ rim đam hố cái lóc cái xe nó hít đi biết thế biết thảo rồi hormone chỉ rim đam local em hắn nang rap vek thap si nang lihin pensioning local em là Julie Mon man ta nang rap là son te puan là gì pen tim kar bing long pen là cô dak itum local harogat MLA phan ta me chunung ri padu nang rap pon te cái đó cái thap non dak lo di tutun sedang dim sami tun sedang atim ta pu beranda hi tun rong lo yo ahem abipin lo ke do thai de lo piri ta cham lap lo tip si hum thom si phalang no lap ke si tomon parting mang song rung ban kok ma pon de thai di yo waram lap lo si ave de lo HPCF atumpen bihu alam aputhak tong sekot pen pherang kya mai kang nipon District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong jangmi poni phai crazer cap arni bihu ajutang alam aputhak pherang kya mai kang nipon Labang so pherang kya mai kang nipon along kaning je pon ke lapuson bihu arong aje ke paman pon pen Assam along ri along pen Guinness Book of World Record along amen kachit habdun long pen isi mesen abar sai ke long pon theke mesen ang theklo pusi ningje pon Lapen lapuson nong nam ke dopon ke bihu ke kan amuluk aphai ke ong pensi alangli nong me ke dolo la sinelitum HPCF pensi tame akero pipajor pon lo pusi pherang ke pha maya long ningje pon News Desk Report Karbi Anglong News আমাৰ সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল আজি অসমীয়া নতুন বছৰৰ প্ৰথম অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যিটো ঐক্য এটা ভাৱ চিন্তা কৰি পেলাই এবাৰ মেগা এটা বিহু আমাৰ সন্মানীয় অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো আয়োজন কৰিলে সেইটো এটা বুৰঞ্জী আৰু সেই দিনটোৱে আমি
অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত এটা গামোচা এটা স্বীকৃতি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সেইটো আটাইতকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এজন মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে এই গামোচাৰ ওপৰত স্বীকৃতি দিছে তো এনেকাই এজন মানে ভৱিষ্যতলৈকে ভাবিব পাৰা এটা অসমীয়াৰ আৰু অসমত আৰু অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত যিটো মানে বহুত আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু এই অসমত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এটা ঐক্যভাৱে এই সভাখনত আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীও তাত নাচিছে আৰু আনফালে বিহু যিটো নাচনি 11,304 জনী তো তাত এই প্ৰগ্ৰেমত আয়োজন কৰা হৈছে তো ইমান এটা বৃহত্তৰ এটা চিন্তা কৰি পেলাই আমি দেখি পেলাই ভাল লাগিলে অন্তৰত সেইকাৰণে আমি হিল পিপল কালচাৰেল ফৰামৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰথমতে যি আমাৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে যিহেতুকে অসমত লৈ এটা চিন্তা কৰি নৰ্থ ইষ্টত লৈ এইটো চিন্তা কৰি পেলাই এটা বৃহত্তৰ চিন্তা লৈ পেলাই যিটো আয়োজন কৰিছে আমাৰ অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকো আমি এই সংবাদ জৰিয়তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে এনেকুৱা এটা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত এটা Lakhahini dolamara botor teron arong arada tumpen ferangke amai ke phapon. Lason si jangmi poni phai ingkoi arni botor teron arong arada tumpen ferangke amai phapon lu. Labangso ferangke amai ke phapon nangkok laki. Lakhahini dolamara botor teron LP school along lo thanbang bang hini vet pen ajok lo Charlie o sumar atum mesen Charlie long lidetlo. Laben education Richard Tobi aphan joning ripiklo sitami karjulong leben asonsi peman pondet. Lasi lason ke mathali pute duar bagori constituency arada phanke kelang ke pangkrebe asonsi mandetlo. Lasi nilitum ningkache thenai local MSC mate education Richard Tobi ke amethang a constituency lo lasi chelang pame popusi ningche thelo sitami kelang ke pangkrebe asonsi thekpon long lo pusi botor teron arong arada tumpen pherangke athengno ningjepon. Tangte pherangke athengno ka ningjepon alam thele arjuponik sina. Point hulu hai karbi sedhun killing people nang na point lo milo sta lang lige headmaster pura rang pinang ji pu galaga akam gali det ken headmaster akam do sita me kache etene ya lang lita kenang sot sita la ta wangwe nili tum chupulo bote personal hoi kache bohong nang na athe opposition party tum nang pu alang le tum party ki pu ge pu hai hedelo nili tum pu bote opposition tum nang pu le pulipo pose nili la solam pose nili pu tungdu mane pini ani tokta nili ho sohta dak la bototoron emi school omorton teron pen samson terang alang li tum ke thandon logo thandon a phanta nili richard no richard sar phan non education em lo alang li phan nili chu pel batai ni ke thom sar nili tum bahini bar master men si suri si ka chirung si pibom la sila so somar phan bahini au somar ke enrollment ke 115 ne do nili tum lo si tame hala so somar phan kerapa phan pitha po alang li nang chichak nang pilo pul he sitame nang pilo puta alangli pen hadak seng sonda halata nang pipe pinionita o somar nonda dola pinionita longli asu soma non anuga prek amuniri che vanji phanda kona raja kongtala a master se banga thom velo non kelti teacher che banglo la banga thom inti sar ndu lo la headmaster do lo assistant lo inti sar lo headmaster do lo la pen ala language teacher do lo hala so somar phan pinionita hala soni nili non ta holam ti thanji nili mithang chingki dunde kohoralan chingkevek non VDC chairman dolamora itum duar bagre constituency VDC chairman lo sar koirong pharlo alangli phan nili tum chi ponse kohora IB lo nili chi tong namvek alangli nang pulo pipo pulo sta pinier ni ta pipe alangli pulo Francis van pelo Francis pulo sar koi phampel kache koi soroi pini ta pipe aning kan ke pini ning kan er kep ke ning kan thom pi top ning kan er kep bak ke du ki par pulo jo pini anta laki pipe anda ku pusili tum education hin ka kaching thur po mati inte ili tum pulo ka education ke ili tum kenang sot pulo kuliti education pulo kuliti education ke banji ke lelo da ka ili tum ke non ke kuliti education ka le virdet po school si virdet po laga master phandili hoy jongjung pan ili tum managing committee staff hoy pan ki pudunta a master dum han adai piver reta chokche o so modern se bang pharo se bahini a master ke control un e lage Pranpri langso ahabar irui pen arni sia pharman theman arni hithi kimi kangpupon.
Lakhain koi singhason ahawar arlo longit pen kahilo kilometer krei phosose ajak pran prilangso ahawar irui pen arnisi apharman theman ahithi jangmi poniphai ingkoi arni ingpu pontanglo bangso ahithi ke ponlake singhason local MSC anparta Karbi Anglong Autonomous Council EMIC Agriculture Land and Revenue Omor Singh tiso alangli methang akhea phan kaching hon ajoini bor iponsi hithi bivek nangji pupen jangmi poniphai ingkoi arni Theman arni ahithi bangso ahithi along karche ahan pendanglok inglong ajo hantu mehek hanserong dara dongke klapen hanso hipi birik langroya okimung asonson phule phukok pe risitami longponlu nonamat bangso ahithi committee lake meiphu soron singh timung dun meiphu habe timung kongchon bang chandrasterang Rapchon bang Ajit Timung, Dihin Rimbang, Anondo Kramsa, Bidisar Socheng Teron Pendanglo, Bang Pudo Anatum Pensi, Chariponlu. News Desk Report, Karbi Anglong News. Ni mat kan itu ngada kecoa jun tame tum thi kune delo nasi munex abrisibar lete ladak inut bani bakela zon amajon bat pas kiat po bang podoma bang tokoma antu nai bar zon tame dak hotel hisab sidak inut bani bakle menji telang tum angbong tu nai bete tun po hotel la an tame jorong po an tame jorong po nasi non mat bangke lahai bang pingi make bela ta non iprang bangke lahai da duboni ni to buyar so non do ke han buyar tum lahai tum du la pen ke piri ki yor la tum du la pen ke men thu ki yor la pen pholi ko ki yor tum du la pen ke han hala dak inglong lo dong ke hen du lahai ki yor tum du lahai tum ke hafta bang atu pul dak a klum dong ke hen du chimu lahai inglong han an hipi bere kharsun lahai ma ke la hafta bang lahai bang padu la inglong han ma dak kelong an mang ni tunge nasi birik anta me dak i karche birik bonghom pi ma dak ki karche an ma ke dak har ka pin han pen itu dak paklang pula bang la inglong